teman ya di kamsai jai mong. Teman ko pa mian eh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino memang ah. Abang alim tak lah post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. We love you Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं. We love you Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं. Jingtuid Paidlang Shyrkhei Meghalaya Revival and Healing Festival aracara punrio kablong hading Jabini Ground ha Bhoirymbong kalong kabla Shyrkhei ha kabla antar bagi bapai Shyrkhei Festival kamduna shu ya kalakngot kini ke festival kabla sausngi kabla sedang nadu kar penyo trek bala pinkutno ha kalai potrek ukla lingkot aracara punrio ya kabla penlong the gatekeepers Meghalaya chapter. Ketika festival kebelam dua apostol and kid sajuan haringkat baik noilam naki balang Kristan kibana Meghalaya baniki wipat kibenta jong kiri India. Ketika festival kebekerpang na kibenta ban ai Jingtuid yaki long ying kibedan hapadang gejing jenjar bat kum juru ke Jingtuid pinkia yaki bapang wasitam bat ke Jingtuid na kibenta gejing baha jong ki imlang sa lang hi parokoi. She could not see far sight. Tonight, as you have prayed, she has tested and she can see completely from far off. His genitals, one of his testes was small, one was normal size. Tonight, as you have prayed, the other testes has become normal size. This is so powerful. Wow. पिछले 2 साल से इस चश्मे के बिना ये देख नहीं सकते थे बिल्कुल जी. आज ये चश्मा उतार दिया है, बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं यीशु के नाम में. Tonight, as you praise God, every wall of Jericho is coming down. Every cancer is coming down. Every arthritis is coming down. In the name of Jesus.
come on. I want to tell you, we love you, Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं. We love you, Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं. Praise in the wedding sport.